Проходите, проходите. Отжил волна. Проходите. Выйди. Да, видите? Присаживайтесь. Фамилия, имя, отчество? Думали бы, да. Дума. Фамилия? Санданова. 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 Так, бабушка, вы откуда? Сурганельда. Сурганай. Ну, бабушка, а что болит у вас? Ой. А что принимали? Угениш юуге хилбэшгүй. Принимали. Усудэр сагаалгатта. Ус хандад яадаг. Шүгүшгүт яана. Мөрөөлбэшгүй. Какие, говорю, таблетки принимали, бабушка? Таблетку о늘 бидэ оныгэ. Какие таблетки? Лапар демет. Лапер. Лапертин? А может, бабушка, лапирадин? Лапармит. Типа, А как у вас со зрением, бабушка? Очки. 이리 보라 가운데에 칸스에 좀 생겨. 오늘 다 버거드 더 미너스 캔, 더 플러스 데스. 이분도 이거 못하네. Что болит у вас, бабушка? 또 머리도대 머리. 이거 나무 속한테 갓갓라. 너서 물띠게 알 때가 친구들 맡아가 내가 용돈도 하루 가는냐 사람 요즘 일에는 사람 고소가 내가는 보다는지 하이팅입니다 그래서 하는 집에 웃어들 때 가져간 너서 하루라 겨루라 하루 수는 했더니 거기다 요 그릇은 야무르슨 курсын кунгесвитторе. Ничего не понимаю, бабушка. Ну что у вас болит-то? 가져가는 요즘 일에는 사람이 무슨 우산을 때 가져가 이거 너서 가르라 겨루라 이런 하루 수고를 해 싸우겠습니다 이러고 Бабушка, что у вас болит-то? Ничего не понимаю. Вы куда? 이거 없으면 생겼지? 바가지 없으면 생겼지? 그래서 알았죠? 이는 남편 이제 없어서 오고 공부비겠어. 자, 구봐 일단 됐어. 이거? 시시 일단 됐어. 이는 뭐야? 그래도 게임 또 쓰래요. 오늘 왜 많다. 먹고 Их время заняты кухоньки. Однако решил зайти, сделать перевод. Здравствуйте. Зе бабуся юнтная болелова. 그때 금늘부터 이는 나무 속까지 핫핫 너서 물띠가 알 때가 생금을 만들어 해가 요즘 이래는 사람이 무서운다 우선 그때 가져간 그래 너서 발라 결과 다 수해 근데 Что она говорит-то?
соленого чего пузырей, ветер гуляет, живот туда-сюда ходит, внутри чернеет, ой стучит, в глазах пестрит и желтый кипит. Saram bozulmuyor dedi. Она еще говорит, что ее кал превратился в сушеные шарики. Еще время вы заняты, кумханди. Там вот как-нибудь дома разбирайтесь, да? Да, давайте следующий. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы с бабушкой битый час сидим тут. Но я никак не могу понять, что у нее болит. Шоды, юнтны, хамтны, уптыны, мжогурны, да, да. Бейді шубы яшты емгешті. Шылжылайды бұбы. Дауылғарды қатқа. Басам қарла тұрла. Шыны ұрматырғалы тұлсынла. Юдым мерелі сарым не бұсынла. Ұшаға жоғарын қарла тұрла. Қаршыларды дел. У нее жар, изжога замучила и вздутие живота. Тырылатыр демі дүмия оғатла.